Lamdamasida Lairiba, Person will Leingak, Amsu, Sougatte, Tangdu Laitaba, Hanjin Mamade, Miam Leingak, Sem Nabahonabada, Mahiruluf Asina, Mateng Pangani Haine, Amsugi President, Bruce Pevamna, Fongdorakli. Wafamasingasi, all Manipur, Students Union, Amsu, Sinduna, Class 12 exam, Tagadaba, Mahiru Singidamag, Nimit Yankai Mangani, Satagadaba, Free Special Coaching Class, Autopagatorum, Mana Fongdo Kibani, Lamlong Higher Secondary School, da Pang Topatorum, Aduda, Manipur. Legislative Assembly की Speaker Thoksom Saitabarta, Lamlong Higher Secondary School की Senior Lecturer Thoksom Indira Social Activist Khaidem Jasobanda Masung Amsu Imphal District Committee की President Jason Singa Kamna Chingmami Kayana President Member Singone Sar Yaki Thormadra Bruce Pebam Namaka Tanahai Anoba Sahin Lakpada Anobu Was Amaga Luinana Aikoi Larik Nintina Tamsi Amsu की Founder Masung Pioneer President Oiramba Nauria Sana Jawbagi Wafam Ning Singduna Lamdamasi की Mahiru Singna Laibaki Lan Thorapa Matamda, Lanmi Unasaru Yagani, Tangdu Laitaba Hanjilapa Matamda, Mahiru Unalabaki Tabak Taugai Kayada, Saru Yaminase, Haibu Wafamasi, Matam Lebe Kibikta, Ningsing Minasi Haina Mahana Fongdoki. Amaram the Thoramada Speaker Thoksom Saida Bartana Fongdoki Bada, Mahiru Kudimak, Mahiru Lup Singna, Honamagitangai Fadaba Lay. Lamdam Asida Tokliba Irangna, Maram Oiraga. Mahima Singh Tambada Awada Pakaya, Lady Singh, Menkatnaba Amsuna, District Kudimakta, Paikal Aliba Togdok Singh, Togdang Singase, Tagadingai Haineso, Magna Fongdoki. Mahiru organization si Satra Singh Pananaba Ningo organization. Aduna Satra Singh Gidamakta Apabatabakayama Torokani Habasi, Aitaje, Ayama Matamda, Simba, Tabak Taroma Lapa Matamda, Punna, Hoi Kusam, the Chaminashi, Adu Apaba Manipurama Gidamakta, Hoi Punna, Chaminabada, Ainam Java Mating Pangwa, Adona, Aiki Supangviva. Adu Hoi Punna Chaminaga, Hena Paba, Mahiru Kunayama, Hena Paba Leva Semin and Navahonaminasi, everything by Tamjage.